Ćao ljudi, dobrodošli u još jedan klip koji se zove komentarisanje kanala KT Kobra. On ima 102 subscribera, on je prešao sa Kobra 973 da radi ovdje i na broj kanal je KT Kobra. Samo što je na ovom kanalu njih troje radilo, ja mislim, a na ovom samo jedan čovjek. Nije sina. Znači idemo. Prvi klip mu je bio ulepšavanje desktopa. Meni se nije svidio. Mislim, svidio mi se zato što je on ulepšavao cijelu muziku i brzinski je ulepšavao desktop. Ali posle je išla kao muzika i nešto crno. Znači to mi se nije opšte. U Sony Vegasu nije to uradio. Pa ima dalje klip. Kako skinuti Sony Vegas Pro 10 za Windows 5. Dalje klip. Kako skinuti i instalirati Hunting 2011. Ajde vidimo klip. Njegov klip da vidimo. Kako skinuti i instalirati Sony Vegas Pro 10 XP. Idemo. Taj klip gledamo. Pozdrav svima, danas ću pokazati kako da skinete Sony Vegas Pro 10 za Windows XP 32 bita. Program je potreban u torrent, ako ga nemate, bit će u opisu ovoga videa. Sad idemo sa skidanjem Sony Vegasa, znači idemo download torrent. Znači može i 64 bita ako želite, znači ako želite 32 otkačite u 64, idemo ok. Sada sačekate dok se skine, ja ću pauzirati. Znači kada smo skinuli, ako imate Avast ili bilo koji antivirus drugi, znači isključite ga na 1 sat, da tako kažemo, i to ovako izgleda. Znači sada ulazimo u instalaciju. Zašto da isključite Avast ili bilo koji drugi antivirus? Zato jer nećete moći skinuti ovaj Keygen i Sony Vegas Pro Crack, jer gdje god sam otišao da skinem nisam mogao. Znači idemo sada run. Izaberete jezik, English next, install, znači ovo pod drugo, I have, znači ovo pod prvo zakačite, znači stavit ćemo na desktopu ikonu i gdje želite da instalirate i sada sačekate par minuta dok vam se instalira, ja ću naravno pauzirati. I evo ga, kada se instaliralo idemo finish i šta sada treba? Znači trebamo krekovati. Uđemo u crack, run i sada ide. Ja mislim da je bilo dovoljno od dečka i ja to znači gledati njegove klipove. Ne možda komentarišem zato što je jako slab, tako da u sljedećem narednom klipu